Mame, mame. You say no, from say, minya akola me we are for. Let's not send it down long on. Oh, from Kazana, or two chairs book my now, the money. They say, but be a level number, Dear level, level the same thing. In our society, relax. My own ground from Nanyame Mount. I'm entirely another. We who said the difference. Away. I'm over Casamana come and a friend say, who said, Uniga or Tiso boots. Why? Namaka nigga bear some Namaka. They say no, me, nigga, your mamma, Swagger. Hey, me nigga, be your mamma. I never say the swagger or Chubutu. So you use the victim, say, dear cow, say, cow, say, the swagger. Never catch you. No, now, how much dear die? Nini shoe. Swagger, a jab. Maybe 2 years, say, Beyonce in the toe, Beyonce in the Thomas, so in general more older. Swagger had the Beyonce. That's Make look on Kana Beyonce on your canai. I was here. Says Swagger a boat, yeah. Not just a midget, say Beyonce. I thought I can. Beyonce, come on. I could cry. Send you, and I goes on Beyonce and That means the name said. So Swagger make you shouldn't have Swagger and Beyonce, Beyonce. Na se wu ni se Swagger e ma ho na and I me say e bia na akoyesa na ekoyesa me dunya me say Beyonce na ni I was ya den ne beba se wu ni ho ba enda ya ono betimi atini botopska e de ato ka fa koye aju e bi wo ha e so bi wo ha oba wo life wo afo bi wo ha oba life me say o nu me ye bibia ansa na wo abo so what ya na de won hwe ni ablewe na no Sablo wana na eno de no ne net o piano ntia o piano say no de no ne net won de o ka se ni nua ba say no ne net no de ne girl ba we na nye ne girl agoso ya mowani and me do nya me se me twetwe na se ni bi ni oni Beyonce bi bia ho dem ni Beyonce be ye no ho be tu afi ma ko ntiam ne be ye sa style no say na wo pa akra ni ntina wo kwa wo ka wa asema wo feelings a wo pen no dese wo na wo dese me ene be ma me ni Beyonce anya asem wo say ye ma say oh baby bana be ma bin bana so kaze ade gige we di ni mu odo ni ko baby ade atwi san so na mo ma no so mo te say be ma so ni be ma so man so ani chini ade eso eno so bi no de ayesu kadem ni Beyonce be ye wo ase ni won ke be chinsa say maka che ni say won hwe na babu yi kadem ni Beyonce be ye wo fi ha no kadem ni ko anka wo fi ha ko be to fi ha no de wo waka if it says I po obi a ko feelings and quality as na your life but family you know abla wonnim de wi amesiti ma metna anka wonnim de wi amesiti wonnim se me no wi but wonnim me life story wonnim me bibia wonnim bibia fa me na wodim wo de se me because of target do na me ke be jeni they said there be obi animal life let's wonnim me story wonnim me but wonnim me story obi animal life now wonnim me story wonnim me story just know me you don't know my story yeah. You just know me that. You don't be beyond to say that all come in. They say Kakra Bashono. So media they work am mate. Me hu dey. I want to phone you. Me so ni ba oni me. Oh, say I know the. Me story. Me dem ni man so that man mention no. Na how what afa no kwen. Say who so ni ba oni me story. Ana me see dem ni why so that man mention no. Say dem make am asida da bia me kasa me da wase fi say enye nyu pe obia na be de wai so also papa na hwe mo na de but moti me yi mo akoma mu a makwa hwe papa no timi akofe na ba hase ya ye hwe no ya de wa hase so timi de asida
asida na medamo na onua nso so fra aka hye nse meseme danase pa why ni betimi ana ya de ye no se bini pa onyo krampona ye de ya yes no sanati te o se yeso ye betimi ya betimi ya de aboa no ya de aboa na papa ba ai no anye bia o betina fia no ye mansema no o papa gay bi no na me hu so no na twempena bi o fia. Just be honest, be straightforward. It's yes or no answer. Because a girl be na say no ye. Oh, why yeah? Make us so. For what reason, didn't you? Oh, say no ye bema so dear. Eja, sa na beba. Bema dear, wa hwe a obi ani ne woni hu obi a wona nchen dia, wa hwe a. Bema, ti wo so wo ye. Ebi ani at his age. Rasu din emechi emasem na nti yesise bi obema at least in a week no esa oni obada be 3-4 days nti esa mo fam ma de gumo boso na mo sebio ebiani emasem na ena hebi oda na sama na yesi mo wen hwe bi oda yesi ya wo man now do na ho de ammo mo obom to say up and down to see omo we where are they ba kokora ye hu ye na wan hwe na say ye na ye brew Mr. Kwado we say ni ha say me na me kwade me de kun me kwade ene me mum e na me bre me na me ko akodware na hye ne pampers because o say me ye ebiani enya baby mesre munya bibia manenka why udi meje bia manaka menja manenka yanka sebe yanka me kotete yeah it's all good na akosua na you say akosua no pay me hu baby wa fa sisi ya okay one friend na say ka friend say don't why fe say be ma be na eja o se tigu anosa so why fe nti eja onya be ma kro fa ne brefi fa ne be chia papa na eja ye hu si asini hello tima maso we me ka na bone be anu waka me ne do ni ntina me ka se be ma benzo on se me twekura na se na ne bone kwan so bebi e woduri konya obi am na so mu na eje sika bi kura be fi me bi so abusuafo so kura nkaye na sama me kan ma kan bone Waga. Hey, aduma mi ye de mi hiesie ni papa o. Hey. Now. We ye na bai. Hey. Asemo. Swaga. That's it. Oh, aduma mi ye ya say mi hiesie nkrofo mi hu o mache. Both aduma pa de wuntimi pa hu si o. But why nice? Why nice? Wow. Oh, me why from? Yeah, man for like if you ask and say ska wo ho we different no. Ska wo ho we different pa. Yes, Swaga, nya wona na be wo me fufu. Me na me bego fufu ma wo no me a. Anya wona wa me ntwa bi man. Life dey different no, life is different. Is me be kan o say kwam despite mo no dey. Like enema na change your life. Enti ese utwi boat. Oh yeah. This is aduma me ni.
Okana obidia. Oh, she said the nyame ka but I tell you 2 months a bit my media. And crank life. But why nice? Oh, why nice? Why nice? Why nice? We Uniska Oba Mamuda, but I now started picking my own Oba me. Sika de se was a mo. Me any what am there my late into the point. I open it. Now I me book you one here. Let me nim say one po. Me grandma be sure when the man who say I miss me share that's way nim say wa. Wow. That's what I found. Mate, would you see you ntena ka bi enim komo what? Swagger. Hey broni. Asemo. Wow. Abrabo mu te say. Oh, abrabo moko. On say abrabo ya abrabo. On say abrabo ne de wan kasa obeye obi decide bibi ma wo. What you say? Ana life no me hu ni said de wo de besi woni so bia no. Yakopon ka ho. Yeah, Yakopon ka ho. Hey, meniachi. Bende. We long time yes adwuma me ye anka. Me shia wo he. Me go shia wan dem go shia wan. Hey, ena sia wo tu firifie wo ma bi. Wo mesra ye. Me jamaye ne dem besra hwan. Asemo. E besra hwan nipa. We am fan see na traffic no. Okay. Traffic ni ye. Nipa be na so amana ba ho no. Ma ba ho. Ena Bayfo bay. If na se woni mi so magai. You don't mean. Oh, we for ja no kra yi boga bi betina fie ho na. Te e man kasa de minim de mo pe o. Minim de mo pe o wiase. Beyonce baji e for free men nsam no. Wono so boga bi abagina free fo nsam. Abagina free nsam mama. Efo an kasa ne ja again no. E ma Beyonce broken heart a ofa mu nya asem ketwa. Efo ja no ntino. Ore eja me boy sambra back. Enya wona ma ayete se me no didi bom me ne wo kan sum sembo me no ekona kradan kasem ka me kan kire woda. Wonim se wutimi hu oba fe de ne siguso. No problem ma wonam mu no. Nyame nkoa nanim. Oh, na se man bebre sa me ti de wo kan me meti ase. Swagger, enye easy o. Na minim say e mema no like say na efositi e no me kwa menya ne so ama na bros na minim say me nu efie kwan na numpo na foforo oje me say na fom omu fefefe we na achi no obre o mema sai Swagger enough fom life dey e asemo obaje di say me koye Ishia Abrantie bi de minim se menya me na mehia no. Abrantie me ko boss so se menyim se Kim. O se he ne ha. Bi de menya ready. O de se mani papa na nyame a otie ni masufre no. Nyame na nim se akora no me kora na metimi ni akora ni na afa mawu na nyame ehu me mobo ma akora ne besen. Na me se we de nya ni wu a amesa ba be payefu acha wo se efu me. Sisi we yegu anasa wonyem. Abesen. Okay. Na make say kama bayefu wa be payefu acha wo se mesra no. Nyankopon di pa na chew. Asemo. We de mi kunu da dey sa ba wa me. Na foforo ba ye de. Nti wo se so Beyonce ni ho dia. Beyonce ni obetimi amba. Ana life ankasa no ana me hunu se ni papa nhye ni papa wo wiase. Se ukura kuma kanya wunhye obi onu ukura kuma kan. Ase de wo pen ankasa no mpewo. Ifat manumi hu. Obetimi asan babak. Why? Manumi hu. Nti efo hwa oni nkomodi die mu ana oni wunni me ho nkomo kura da. Oh, oni wunni nkomo na sia efo no ono bi ayija ye oba asem bia ni life him. What do you say? We are sure. Aha, nti na make say wo san ba edanya. Ona ne betina san tena back ni ade no. Nti no say wo benya ve masan ba. Betimi asan ba. Ananya wo nkoa ne oba. Woni be magya ya wasa ba pa cho. E ma bebreye. Nti anya wo nkoa ne oba. Ene yesa akofa. Yeah, nti betimi asan ba. Ye me bada. Sanka me nu me ho nwene ho da kra. Yeah, but yeah. Wada ma ha. Yeah, okay. Okay. Me phone ne yira ayo. Nti me Lucy e phone number nti se wada man ka ade phone number ne be ma me baka. Ka me da wase pa. Mam se hayi ayo okay. Hayi na me ba. Mam mbobo ma. Life dey ya semu. Nti no sambra. Why?
Okay, the number F. Obi a menini tifie nka menini na manka ya asemo nka ne nka sa me 055 055 40 13 549 oh so the way dem da asinya me Mate. phone number na na you no what's any mama we are feeling master ten adwuma sa akura da senka me chew oh there be adwuma there ya adwuma Mate eti me pushia ma me da so why okay eti me free phone so mama na ma hwede be kwa akosie de be si bia anso so Mate me fra abo amane wati Mate Madam Pacho, good afternoon. Pacho na puma. Now so. Mami ado. Yes. We dem Pacho your friend you now. Na me pedan. No bi chem say bi wa hasintinka. Ni be bisa say e bi wo ho a time die bi wo na Pacho ni fira. Debbie nyame ne fi me tenant. Oh okay. Na efiera no woni ho woni ho wo pie kakra na misire wo ube ha baby ana Oh Debbie o me mba ha baby a sa me chie de so obeche oh come train no because come agent for me nya me nya dai so be bakura ni asa ne bia so anu wa ama because enre nimere no free ha na woni me number betimi afre thank you bia baba be sinechi why ala na ne ma da me ko na wo so ware say pipe ye twa na mu ito be bubu bisi wo aba embaye ye kan say ai sister me wa ha me cinema no atu am ha wo so opedan na obi a kire ne so baka chere na ma ni pie no o mai so me gas won twa na e bia na wa man ne nti ka won ko next time na nka baba obi na chiwa but obi na china baby am free ban ni mutwe senka on che dia metimi afre na kan so obi aba be simochi ana say obi mama baby atena na matwe no kakra why o se fe ani ewu de o ja na ko no de o hey right on the friend na on fa nti no o de oni je number me enje o number nti in case be me full le do to dem me mo bo me number Pacho no wa me Pacho there me so dey ana oni obi na o onkwa na o ba na no ni ka o de bi madam for me na oh we bet na ha we bia mo be mu e na mo be mu se bia na na me ba se se de onkwa na o ba and Pacho na me kwa na me ba ko ye o de ye be Pacho ye be eti madam we dem mesra ni die mu asa oba no problem ye frame me premier ni enyo na eti ana nice so ai o ye hima what did ene madam Pacho me da madam na within point ma me ati obejo ya ji ukura within point ya do why madam me so he wani ma ti ko fie straight and ko pe why okay with the direct replacement of a rama. Let me go. o tu oni kuno Na de hani ni kunu na yede. o se ni boy ene se ni hu ni ase na se fie ade oni Why can't they say one? minim so no de ni ba ya ela bebubu ensuo no Eh me ye chire de. okay So obu bi esi ho. mitina bai Na na nso e ba ya na egu wa yi ebi hwa na ase na ya totoro ti bi ala dida. ni chibia ni shedo na ni sie Na jinsi me jinsi pusa bi sen kan ko etutu no ha. they are too Hey, Ego. Hey, T.
tili gongo. Tigo. Tili gongo. Tigo. Kailele tigo. Wa na zo. Do we chef yekese na wo ye. Ai. Adwuma de So yo. me businessman ntino me mu na ma abo. Ah, when I was say we deal with oil. Okay. Yeah, so to oil be soya beans ana. Ati. Soya beans. My crude oil. My dey crude one crude oil. Dario. One crude oil. What twika one crude oil. No bia na edwika woni mika mu. Ah, ayi we kura na me bisa wo. Broni. Is that what nka? Oh, da bra. Me ni na aja ni da. Ah, wo yo mo a obi ni jaya wo ha no frefre X ni bia. No flower then. Asemo. Ni wa wiye. What Ya obeye woni na ya wi. Nah, me have nothing to do with you. But me bom pa say broni be san back. But so san back a wo be san agino. So wo be nu no ho san back wo be gino. Obanu ni ho akwaye. Ba la ka. Say broni nu no ho back say wono won tena so. Ade ti no obanu ni ho. Because we share Beyonce at a na. Oh, that's a